capsule selo la article 244A ki B dili tom phan autonomous state nang PG pulo karbiang lo la vendimha sao phan joint legality separately pulo amar non anta nang PPD कि के क्लेम नहीं है तुम्हें इलेक्शन के हाई तुमसे क्लेम नहीं है लगा पे लोग ये बन के दिल्ली तुम्हें डेमोक्रेटिक अदे लामा सी इलेक्शन के हाई तुम भान पुपे ते अनुरप्रे भान की पुगा लिया वेलो लगे लासी अलग ले तुम भान के लांगुन ए पुता का लीलो थांग का लीलो लगे लो लोग आरोन लोग सी के टॉप दुखोक लो लगे इलेक्शन के हाई तुमसी क्लेम नहीं ऑटोनोमस स्टेट के वांडिया पान सेता नॉन अंता alang litum hala 280 alam bangke ponchar ke wandia bang pan ke alang litum claim red lo la pen 125 amendment bill silam la ta puthak thak hala ponchar ki PGR pan autonomous council ka pavite ja pan bang claim red lo la pen non kyuke dam tang election hota parliamentary constituency amend along penta autonomous pa alam thia bang war fit loจะตาลังลิตุมไหลหุยก็ตาทั้งแต่จะดันเดจะส่งเสอาลังลิตุม resign จะตาคิดผู้เกี่ยว autonomous state ลิตุมจะนั่งยี่ผู้บอกอามันเคลมแค่เดียวแล้วสิ่งนี้ลิตุมมาบ้างแก election ได้อุ่นเด็ดนนลิตุมบางแกจะตาอันแกอุปายไว้เด็ดแล้วสิ่งนี้ลิตุมอันก็จะบังจีร์เป็นสิ hunger strike สิแกบีทุล autonomous state นับพิเศษรักนั่งอีกตัวละ number 1 ya lalu Tangte lanon Paipai tarik trok arni PGR VGR aphuthak Kachesong mate isi yang deng konji pulasi la nalit tumben kene lapu kachera dunduma mate la political kapra political do ale gundur lage APHLC tum thang da kachera dun avi athema lage ke Japon ke BJP tum se ke Japon la tu ke nang lituan na te ni ne lang ake hai tu liram rong hang ame thang masi public meeting long na ningje lo la bangso la PGR VGR long eviction pan chesong nang ji puke alang li si ke toy la pen poisa ta alang li si pidut pulo amar ini tu mange chini dun o eden maneli tu mana dun lo ahom lo bon pulo amar alang li tu election tang det lo te eviction po ma eviction te det lo amar non ke claim tho bangke la APHL siat long youth atum do lama sila APHL sialong pen youth atum aphan katerek control ha BJP long ka PVR dia fansi la so PGR VGR eviction nahi pu Kachesong la bangke atema BJP atum aja kong do et loke election pen jakong piet lo mandate piet lo la pen eviction nahi pu ke Assam Land Revenue Regulation 1886 Rule 18 mesti claim nahi lake ni tum hangjo bele claim meji kali rada tum hangjo lo te allo lo silam nangi lo ting claim nangi kali lake rada tum ki hang ya kam belu la pen hang no den lo election la pe haya kam claim net lo gete election ke hai tum si lake claim nangi la alam athege lana la posi la non thro katarik procession namji pugela ni tum APHLC tum thang ka cherap do nabi la pen lage APHLC ka pipukia bansi lage ke claim chono na la pen la youth atum BJP long ki BVR dia pan ate youth atum nge chini da mo BJP birodhe la ruling party birodhe ningje lo te ahok lo pusi tin pahatak do dun bompo sita paninge toy ke la ruling party to masi paninge toy lo hala tum long la youth to mangi BVR dia pan labang solong kato wedom ta sar angtong J I Kathar lang litato Kasi labang so puthak nang litum pen pini kuikima. Ni litum chini ni alang litum do dun lo ne sta APHLC tu nge do dun di. Tangke likening leng alang lipulo 125 amendment la pachung chetika jara sai tak lam ponun ke pusalang. Oh la six schedule lagi amendment akam da vedet lo le. Amendment six schedule ating men le claim non. Hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen allo selam serak non. Lahelo ke claim nang ike lapan lai 280 abang si ili 6 schedule tum than ga kimi pusi police labang solong ko pana hob alang litum autonomous state hang ingtum te la posi 280 si ke me puro atiba 280 along autonomous state alama be sita 275 along autonomous state
ke do alam pu hala ta bangke 244A pedo nangi autonomous state silam nangi pu bang 275 along do 275 along pensi ilitom phat India government consolidated fund pen ilitom man poisa nang lu vertiti la por non da poisa nang lubong lang non anta 275 pensi la pen hala dake autonomous state silam nangi pu alam ta do la sinon lai chan ingle ga do ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang yi puwar puwer 280 ta nang ji hai nang ni pu ni tum pupe 280 long hala finance commission pu alam do hala finance commission pu along jong si finance commission atum recommendation pi nang ji pu latak de ilitum bhanda recommendation along pi nang ji pu latak de la ke paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause E along union state lapen halada ke tok du nangia bangke autonomous state or autonomous council halada tok du nangi lan ke la 280 la 280 along la pilut dun lote la ke chok du anke hala finance commission atum poisa ili dompat nang pita mi walam day recommendation today nang pita mi today laga India government dum nang pima nang pipe machini ne lamange laga athema apoisa ke finance commission tum apoisa ka prek lege do validat ke lato apoisa da finance commission tum recommendation ki pidon poisa ke thagi buga hala consolidated fund of India hala da kon sinang thagi kente ang hala consolidated fund of India ke hala so fund pen ke 275 pen tan lo me ke hala ke tang te ASDC ke 6 schedule ke long tang lo kasi 6 schedule alam gining ke barang lo tan thang barang ni lo selang li nili to alang li ano jeperi nangji nili tum 6 schedule ke hang ali le 6 schedule ke long eto chini to ke long ayer di bolo aman nili tum 6 schedule akam man claim klede hello hala fundamental part lo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ating pet election ke pedo la pen voter list ka salaman Allah salam lede la hello fundamental lo la fido la hala paragraph 3 pen salam na la land law ta salam lede la ke son dak tak si do la ke ka salam na ilang sita fundamental land law le salam sita hala account sila long kang ni tung yong si kici to ming ni rong lo te lage komposi ka silampo la si fundamental pula te lage aputa bang lo hala clause 2 sub clause 7 la hello kecheng si lo la si ke do ta paragraph 2 long si ke do lo kente paragraph 1 ben ke lage autonomous district silam lo autonomous district kachariji de council nangi pulo council ko boson so ke form koma hua bangga lagi paragraph 2 sa paragraph 7 pen 6 along siya dakit tok dulu ke la siya la so Allah bang silam detna la aprak autonomous state la pen 6 schedule ko puthak la bang song bong kon difference dolang 6 schedule lagi break piglo autonomous state pe 6 schedule ke lagi isi mini constitution pulo lagi isi det asu ki maron pulo 6 schedule ke la pen hala autonomous state article 244A la hala article hala bangge constitution kali hala bangge article chanana hala bangge seta hala so article chanana apotsi amethang ke hala term state ta claim unde la si 6 schedule paragraph 220 pensi autonomous state silamji pusi article 244A lo ke tok to tang de la PGR VGR lo ke do jasamet ta kichi ke be khai tum মানে তুমান থালি নাই পু লসি কাউন্সিল পেন থালি le rek lo lasi la sok na ran tum puki ke song deng ni litung pini ta che song lo hala dak do ya tharli nangi pulo ni litung election ha header lang adi la si tharli nangi pohon lo ke pudu nu high power committee seng pon lo bangso PGR VGR long le long ke aron repen ke do tong tharli at nei pusis tame bangso high power committee seng da fit high power committee teng ke claim na ja kong theng pe rong ke edam chot la pusan masa high power committee tum theng pierong ki edam la ben hala encroachers tum ban hadi hemsu ki pidam ke claim ko bangke la ben hala sarke phang cholong lia bangke la eviction ta mi ke di
along ka pre lekem klesita sarthi phangcho long lia long bangke bihari tumhan eviction nang ibo high court order da doloke halage eviction da me hala ta eviction se la ben hala tum pulo stay order si one dead lo pulo stay order ke wan ahut high court along la bang inquiry rahinia tu bihari bang inquiry rahinia tu court case ke pidam hot ilitum council standing counsel mane standing advocate atum hadak high court lo masih dulu halatum ban ko pilo pidun de penoposi pa absent det penoposi halatum otor stay order pa chawan det loke lage CM masih dunri pulo lage stay order pa chawan nai pulo aja stay order wan det lo kiwan ge bang hini bang koi rahini be ka eviction nai ke bang harus sirkep bubu hala bang haru sirkep le bang haru ner ke pan eviction nunente bebos selam le de hala stay order ke do tu mange baru lage order ing hong na kok po hala baki dala kapre tu man pe bolo eviction te de Karbang ma Thomas Council CM mi thang thur tutsi flex poster ke hada ke pa bondam pinangara tong chethan mang isi lam kan fangsi CM ke chepaklang chot pula bangsa lam putak pilo sar pije kalang lu bonon ge hala apostar ta insect tu lu pubo election ke hai ti ke la posi alang le tu mange eviction se lo lage ilile jong heta procession silam sita ilile jong he May dodon sita release bi sita la bang eviction silo high power committee ko pilo claim nang po sikidul long order do eto Assam Land Revenue Regulation rulong pusi chipula hai kadu ita binong la tuke APHL silong itu an tuke la nangga chikroi dun dedet puke nilitum ilitum kan di prongatum dede lo karbiang lo ngarat atum mata siniat puma bos nilitum mata pot athema ilitum non dak is karbiang lo DC lake kapre kalilo non kite ke damtang MP kilik Omor Singh iso ake hai alang li hema sormat lo kasi alang li hema sormat lo porsi lake Omor Singh ko pimagi pualam di artunang ko sila soteng kan sila naman pinang kroy dun dede la son si teklong lo sila militum birta long tu bangke penap dik nini pan bangke nilitum han permit nang pilo busi nitum artlong lo la penilitum han permit kipi nangi bodan itu mat hau athema nilitum information le pichot acho non 144 le dak dota kali hang da kali upine suluk sudak lage dota kali hang da kali aposi information kipi teng nilitum banang padulong lo blonte landa itum jok lo busi itu mat hal la sila bangso Kachesong nilitum dakar japon ke lake kangton pok di kali West Karbianglong tame tarik ke thom pen tarik di kali te tarik poan tame nilitum la bangso hunger strike haladak tame West Karbianglong la rongkhang la pen amri ILC long tame nilitum kipi poni pan esik pon lan kardom pajelo ini tu itu rong celana lo hunger strike itu dopon lo people sini tu hunger strike donan ko ate ke lalo mane inkan hokep tu selo autonomous state ke demand Karbianglong pendima hosal farman kita BJP tu triple engine sorkar kita latung autonomous state one tidak Karbianglong pendima hosal farman amas ini tu minggu pik tapi upaya begini tu lah hanggar strike dengan kau. Ada rong asal ke apa yang cepat dulu, ya di situ melongka wan tekpo busi. Apa yang ini kita dulu ya siapa parti pada. Kita lah tu dah wan tidak. Media long tak tanda lo, ala CM Johnson biar kehai, lang lipulo dia compromise that. Join torong PGR la autonomous state amendment compromise that state sarkar kunde mane paisa join that apu ayat nasi amat latum manta autonomous state ke wan ketel wan unja polo hatum da aprang ke la council da AFDC lo la pen MLA bang foda AFDC lo MP da AFDC di MP AFDC lo parliament honda
tidak latum dah join dorong pi koson kematane anje kelele koson rat tumhan kang hon he kau ni rat tumlah Kachesong mana muni kiti istiada main pen kau ni gari pen da accident kau ni muni na ahemadi kanok nuksan hal bangke mathang grang la join dorong pi bangke jadi otun mas det compromise that pusi Joson biar ke media long patanda. Jadi itu mantala itu dhorna donangkong ni tunta. Mana non itu efisiensi partian well. La itu otomatis state iwan tinggi bang. Jadi akapre itu mangke otomatis state amend the NIH. Non la BJP itu dah long si otomatis state puji. Amen kata otomatis state puji. Kita ha parlimen long mangke la tu state alam ningje hai hede. Kisong dun hai hede parlimen long mangke. Lamasi nitun ningbiri lo ni kabelong rata. Asi nitu la di thong farman itu angkal tak dulu polo. Asi non pinap dikta lang nitu. Tapi pen isia appoint tulan do ni tu la so kadiman hati ladarna tu kevangji appoint muka jadi itu asam itu asam government tu tak karbian lo pen di mau lo la panchayat na biji pura tu ayi dingolo kita la so makin itu mangi don deke dake 6 schedule area bangke panchayat bagi nang bidu dake mithang itu 6 schedule mithang constitution tu lagi 6 schedule putela isi mini constitution lagi so sinanggarai itu tribal tu kan 6 schedule sinanggarai tapi 6 schedule area longke la panchayat ke kitia tu nang bilong le la penit tu project si lagi la so bangke ni tu ke strongly oppose la penke ni tu la dothelang ni tu ke demand ayi ding pilo la PGR along le Bihari Bengali tu illegal pen the bom hada introsar la penkela di ekodelo kironi long lo la penkela da uttar borbi long kala song kalo Bengali Bihari tu introsar dakta PGR long le la dakta eviction sila la silahai prabdin pen eviction nani pujala la pen dodulan dak di pure koloni long tha la dakta itu order dulu Supreme Court pen order dulu thale nangi kita latum nontuar ni ta revre koloni longta latum eviction kuriri la BJP tu jadi ni tum lahai rat akisung do masih rat lahai thale nahi pura datna timan do masih ni tumta la dorna donan kong jadi Tulang kapre ka point tulang itu lah mo itu mos 2021 lah so 3 part talk lah tu Kachesongji New Hilo clause 2.3 lah so bangke abolis ni lah ladak bangke itu mai project hilo lah pen 2.9 dan itu bangke sidon dik ate pima ladak itu mai ke lock setan 2.3 2.9 bangke itu bangke jikunu upaya saya itu mereka don't strongly oppose itu mereka.